UNC na lusingo nagagi lup ahum na Prime Minister na wakatri KNA-B PDF na Kamjong District Landarakpada sugi Cadre na mateng pangle UNC mamang thagi taraga nipa na TM kasom koki terrorist ni ambush tawduna tangkhul misam ani hartraba matung tha sigi taret ke ayukta memarom digi ngamkai lansilakpa KNA-B PDF na Kamjong District ki namdi wangli amasum Z sorokhulda landaduna yum gari kaya mai tharamba amasum kunja sing phaduna pubadana tana gari amasum pochai kaya munduna pukhiba thaudok thokraba matungda UNC na lusing nagagi lup ahumna punna khuyek piduna Prime Minister Narendra Modi da memorandum ama pisingkri Memorandum asi United Naga Council ki President NG Lorho Naga Women's Union ki President Priscilla Thumai amasum Ansam ki President T.S. Angthe Sang Maring na punna khuyek pibani Naga ki lup ahum na Prime Minister da pisin kiba memorandum adu da phongdok kiba wafam singi manungda Kamjong District ki khul ahum da KNA-B PDF na satakiba attack adu da sugi Cadre sing na mateng pangi maram asina Naga area digi sugi Cadre sing lakhokadabani makoina taliba separate administration ki demand Naga gi ancestral territory sokpi yaroi masum Manipur gi highway sing da mahusagum free movement yahanbaga loinana akaknaba matamgi manungda Kamjong na thokiba thawdo adugi matang yauna security gi maikei digi laikidaba ahob sing thidoknaba judicial enquiry chathagadabani haibsini Naga lup ahungi lusingba singna khuyek piba memorandum asida Kamjong District ki thawdo asi Prime Minister na athuba matamda hakthingdana miyeng sangadabani amasu North Eastern State singi Hill District singda laiba Naga kul singda makhatana asiguma makal ki thawdo amasum territorial aggression thugaluidabani hari demand sing asigi mathakta kumja English singa niga taraga mangada NSN-IM ga India lenga ka marak khuyek pina khiba framework agreement yawba warul sing union lenga nga satri hairaduna framework agreement adu Naga gi top puari amasum political rights sing make sing palibani Constitution ki article 355 ki makhada external aggression ki thawang sing ating bapiduna state sing mungak senaba thabak lakhot kadaban hanas wakatki proxy war satha di hairagadi national security fail oirabra YKD Kamjong District ki Z soro amasum namli na sing kulsingda KNA-B na yum mai thadokiba nomai kapsin kiba thawang sing asi external aggression ni haigadoribra natragana India lenga na seasonaba proxy lanwi na misa miyam na landarakpani haigadra haibu wohang hangladuna thawdok sing asi thokraba phawbada security force na karimat tawbangamda bhaibasi proxy war nati hairagadi national security fail oirabra haina kokomigi convener YKD ren hangri wang asi nongsup Imphal Palem Ima Apun Malup Nimpal Sapong Kibagi Uripok Masin Kwai Berkapur Community Hall Pangtokiba Taragan Tisubama Pokumon Thoramda Mipam Lui Oina Saruk Yara Duna Magna Hankuni Wang Singasiga Loinana YKD na Makatan Hai Kamjong District Thawdok to Nupi Ama Parga Purubado Rescue Tawang Ngamli Hain AR na Ayibasi Rol Tulay mi amagi punsi kan badi lumna lauri haiduna media ra phungdokpa ngamlibasi yamna phaidubu khul adugi khunja singi yum sing mai thadokhiba khunja ke lanjin hanbadagi hausuk phawbon masagi mayumda hanjinba ngamdri ki khunja singi yum sing mai thadokpa matamda security force sing kadaida laibigi habisi miyam amadi kokomigi wangni Central Force ki personal lising ki mathakta leiraga Myanmar gi ngamkai lansilaktuna khulai paiba terrorist kharana yum kai mai thadoklaba amasum mi phaba ngampaliaki masjina takpadi proxy lanmina yellow mi sing namthanaba satharakpa thong ne habisi tasingni Ukhrul district ki tangkul isul inaw singda KNA-B na satharakli bi ete usina hena mek singa leki Ekhoi sahi ahum hena warak labanina tawhoningba kaya tawba ngamlaktabadigi amaga thajanadaba misunderstanding thokpasi yawnari jangshiliba khongjang kya lana sakhigadabagi mawongoina urakpasina ekhoi khajiktan khantabigi tangai padaba leibra khali haujuk thengnari lana si araibanati policy amagi makara 60 daini satharakoni kanglup amada tongsilaga thawoina satharakpa laneki maramasina pungning wakal phatharaga kadomna sangani habisi yengadabani hana koki amasu Meetei gi marka thokpoina uhalamani ngasi Nimpal gi taragani thoi suba mapok kumon thoramda imagi numitsu oirabnina ima singi damak thawni jareki thoram adu sarugya kiba campaign for just and fair delimitation gi Sunil Karam nai haujuk sahi ohum hena lan torakpadi gi singa tamga sangna vyadri
Koki na tanba separate administration pibaga sap manana lady. Koki sing the palm livers Meetei ga mari lena dabani. Lyric lay su tambada power sing tam kaidok na reki. Anoba lenga semlakpada nemsa kimkian deputy minister gi pampiri lenga asida kanglu puro ki mihut sing ne honduna semlaklabasu lan diletri maramasina lo ni yadrabasu lo na khaidok na ra haibi ki wapam lakli Manipur gi puwari amadi apunbri gi sakta Meetei sing sagalakpani haujikti KNA-B na fawbu landaraklabani na mitop khandok tabi yararoi NRC satna han bahai si logi matu ina tawgadabani miat mi pun thogalaga demand si tan gadabanati kumja english nga mag samapan gi yang khaiga mathoi gi matung na Manipur da sanglak pasung mitop oigadabani haiki thoram gi warol thamnaduna Nimpal gi general secretary S Santi leiban hai khunai sakhuna ba made apunba oihanna ba kumja english nga ni ga taraga manga gi me tarada Nimpal bu ima sing sapong kibani Kunailon Sinmilon amati Nupi Singi Hakanjana Imas in the Taudan Loropani Manipur si Makok Maru Pandaviki Pugam the Lebanina Setmilon Sotari Isuna Talabi Iramdam Ohenduna Mikap Mirao Kuna Taleki Tauramasi the Nimpal President Case Iviama Nupi Samaski President T.H. Ramni Amkil Gip Advisor Case Anandi Masum President El Nganbi Nongpok Lengak Apan Manupi Luki President Y Mema Tami Sengmi Gi President Y Momon Anul Gi President El Pramo Thawal Imagi President Case Mema Laimakol Gi President MC Rita Masum Isal Gi President T Premita Su Mipamloi Wene Sarugyaki Mayamna Toina Hangduna Lakpa Bio 360 Gi Kosing Karamba matamdagi haugaduina khawrang na ngainariba detail makhad leijari NET 2027 gi biology foundation course sarjayentagi bio 360 NET success center da lakliba june gi first week tagi haujaragani biology gi oina NET ki special center oiriba yamna trusted oiraba bio 360 gi class timing si ayuk amasum numidang wairam base ani thokna tawjagani coaching center sigi oina yam special oiriba feature amana fee tangi habigi awaba leidaroi adomna pamba affordable fee soidan oiragani NCERT based study material regular test series NCERT line by line coverage 9-month foundation course plus 2 months revision course yauna ahenba special features in pigadori ahanba lakpadani hena khudong chaba pijagani haujamak pau phobiro akhoi telephone number di 8575587677 ni akhoi gi address na Kaisampat Laimazam Laikai Lane 3 ni thamna hek lubi nupi ama irakna duna siri Ngananung tilpung ahung gamini kulom tarak pada Imphal East District ki Irilbung PS na koli ba NH 102 Imphal More lambi gi nongpok thang basaruk talaiba laisang hidenda haubo thambal gi thamna hekpa kumlubi nupi ama irakna badegi lekana pak ngamdana kan mangamdana laikidra heri laikidra bi nupi etu gi maming akoizam Zibalata sanu sinifu go humda kawi kiam ga santipudegi laikidra ba AK babu gi masanupini maagna mayum manakta laiba laisang Hidien thamna likona madi thambal na singbi hingna ba kumlubada khangudana irak nakibani kudakta laikai gi miyoi singna makpu isingdagi lokalaga manak nakpa leng singda pukhatuna lekatna na bohona ki adubu doctor na mak siraga purakle herakibani maki aroiba mathomangam pangthokre hari Sahi marfu suraba ahal singna sajibu khudol tambagi thoram pangthokre mitop khandok panai khoi gi panamni lakningba laksanu laibak amasum furup kalamgani biren sai marfu helaba ahal singda Asamba Khudol PBG Mari Subu Sajibu Khudol gi thoram pangthokre NRC satnaba sanadaba Manipur gi mitop khandokpa duna aikoi gi panamni lakningba laksunu punamak thengnaraga laiba amasum furup kangani hain hanagi minister nongthombam beren phongthokre Laifam Kunau Senior Citizen Welfare Association LKACWA Sinduna Laifam Kunau Mamang Laikai da Laiba Laitong Sanglian Dangrang Pangthokiba Thoramadada Sibcase ki warol piradun wapamasi mang phongdokibani Thoramadu N Birena Hai Manipur Mahakna Chief Minister Oirakiba Matamadu Khwaidigi Tangdu Laitadaba Matamamadani Manipur Khundari Nagafro ki miyoina laingak boycott wa bill ahungi matang chu champura numit satru hena ban tawkiba masum makhal kya gi irang maraktam mahakna Chief Minister oina wasak lokibani magna Chief Minister hek oibaga lamdam masigi sopa thorang amasum tangdu laitana bigi maramda pekhat piyaba thabak thoram sing pekhat lamri Manipur hauji khwaidigi maruebi issue am oiriba mitop khandokpagi mata asida miyamda samamnaba kya lebigi mamitari
ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ NRC ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯍꯜꯂꯤ꯫ NRC ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯁꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ NRC ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯍꯪꯅꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯤ ꯀꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯞ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯒ ꯊꯝꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛ 1946ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ NRC ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ NRC ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ बेस ईयर अमदा NRC तौबियु हाइना इंडिया लेंगाक हाइगदबनी मदुगी मखा ताब थबकसिंग इंडिया लेंगाना तौजसनु मदु नतना सनाउ लेद्रिङै हौदों हाटपिगी फिबमद मियामु सममनहन्दुना थमलसी मणिपुर इंडिया तिनखिबा मतमदा लैखिबा मिसिंग अमसुंग मणिपुरगी पाक चावबगी रिकॉर्ड पुंबा इंडिया लेंगाक थले मसिदा अखोइना का हेना येतनरुबगी मरम लैति असुमना NRC तौबियु हाइना इंडिया लेंगाक तकनरिङै मणिपुर लेंगाना करी तौबु याय हाइबदु ओइना खनसी महाकी लेंगाक मतमदा मितोप खंदोकलंबा दो फॉरेनर एक की मनुंगसननी एक असिगी मखादा बायोमेट्रिक लौबा अमसुंग मितोप खंदोकपगी थबास इंग्लिश गनि कुनगा मरि फावबा पांगथो हाइने इंडिया लेंगाकना अइबा सिरोल थारखिबलै मतम असिदा मितोप खंदोकपा लोइबन ngamdre हाइदुना सही खरगा सांगदोकपियो हाइरगा मखातना मितोप खंदोकपगी थबा अदुमक सथबे असुमना पनममगे मखादा थोकलिबे थौदोकसिंग तंकक नाइना लोइसलगा सत्पना असुम ओइगनि मदु नतना ngahak ngahaki yana yana basakibana wathok lanthokसिंग पुनना पुनसिलगा अचौबा इरांग अमा ओइरकपा ngaigomsi अदुमक हौजिक ओइरिबा फिबमसिनि मसिदा मणिपुर लेंगान हाइसिंगना थमोइसिंगना मियामगी थबक तौबसंगी माकी ओइनदी लाकनिंगमु लाक्सनु सबसाना थेंगनदुना लेबा अमसुम फुरु कलमगनि हाइना फोंदोखि थौरमगा मदि लेनना एन बिरेना मखातन हाइ अहल ओइरबसिंगदा अंगमा मतेंग पांगबा हाइबिस ख्वाइदिगी अफबा थबगनि अदुबु मणिपुर अहल ओइरगा मम्मा मपा ओइबिसिंगबु काउथोकपा अमसुम इंथोकपगी सत्नबि हेंगलकलि मसिमक थिंगनबा हाइदुना महाकी लेंगाक मतमदा लो फाउ सेमदुना थमनमनि मदुमा अहल ओइरबा ममा मपा सिंगबु मिन उबर लाइनी हाइबा वखलोन सादोक्तुना अहल सिंगदा थाक्सी खक्सी खंगना मिनुंगसी लेना लोइदना सिनबनि ngasi लाइफ खुनाउ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन सिंगदना पांगथोकलिबा अहल सिंगी खुदोल तबगी थोरामसी यामनमक तंगाइ फदबमनि मसिमक मखाताना स्टोबा ngam ओइरसनु हाइना मावना मखाताना फोंदोखि ngasi थौरामदुदा LKACWA की प्रेसिडेंट डॉक्टर ngसेपम ब्रोजेन राज्य सभा की MP निंगथौ लैसेम सनाजौबा लाइफम खुनौ जिला परिषद मेंबर लैरेंजम ओलेंद्रोना सिंगबा मियोय क्याना थौरमगी मरु ओइबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखि क्राइम की रेट हंथरबसु लेबासिदा मिनिट 19 खुदिंगी रेप चथरी रिपोर्ट हौखिबा सही सिंग येंगनरुबदा लेबासिदा क्राइम थोकपगी सांग हंथरबसु मिनिट 19 खुदिंगी लेबासिदा रेप की थौदोकसिंग थोकली हाइना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट अमन हाइरि NCRB की रिपोर्ट सिगी मतुंगिन हौखिबा सही इंग्लिश ngani कुन हमदोइदा लेबासिदा क्राइम की केस 1,50,000 1,94,3 समरीगा 53 थेंगनखि अदुबो हौखिबा सही 2023 क्राइम थोपगी केस हंथरक्तुना पुनः केस 1,50,9 1,40,9 समरीगा 30 मरी ओइखि इंग 2019 की येंगनरुबदा हाइरिबा क्राइम थोपगी सांग हंथरखिबसि सौरक्न सादा तरुनी लेबासिदा लैरिबा हौखिबा सही इंग 2019 मियोय लाख अमदा क्राइम थोपगी सांग सादा समरीगा 94.9 ओइरामबादु हौखिबा सही इंग 2023 दा सुपनतगी सादा समरीगा 19.9 ओइखि मी हाटपगी केस सादा 2.4 हंथरखि हौखिबा सही इंग 2019 दा नुपी ओइबिसिंग सतबा केस की मसिंग 1,94,9 ओइरामबादु हौखिबा सही इंग 2019 ददि अपुनबा केस 1,94,9 सौंगागा 13 ओइखि लेबा असिगी नुपी ओइबिसिंग सतबा क्राइम हौखिबा सही इंग 2019 दा सादा 66.6 ओइरामबादु इंग 2019 ददि सादा 64.2 हंथरखि NCRB की मैकेदी की थादोरकलिबा रिपोर्ट असिगी मतुंगिना लेबासिदा पुंग खुदिंगी नुपी ओइबिसिंगदा क्राइम केस 50 थोकलि अदुगा मिनिट 19 खुदिंगी लेबासिगी माफम अमदा
नत्रगना माफम अमदा रेप की थौदोक थोकपा थेंगनै हाइना यावरि हौखिबसे इंग लिसिंग अनिगा कुनगा मरिदा नुपी ओइबिसिंग दे सथबा क्राइम सिंग असि अयामबना माकी मापुरोइब नत्रगा मरी मतासिंग सतखी हाइबगी खुदम संगदम क्या लैदि मापुरोइब नत्रगना इमुंग मनुंगी मैकेदिगी नुपी ओइबिसिंग दा सथबा क्राइम हौखिबसे इंग लिसिंग अनिगा कुनगा मरिदा पुना केस ला अमगा लिसिंग कुनगा सनिगा कुनगा थ्रेट लैदि मसिगी मथक्ता abduction amadi kidnapping gi case lising humfuga tere kasani pan ga kun mapan ori amadi foxo gi apuno case lising humfuga tere kasani pan ga mapan ni haina NCRB na report rokli leba asida rape ki case khwai digi thok state asi Rajasthan ori Rajasthan da rape case lising mari ga Sanipan ga humdraga mathwini masigi matung UP da lising ahunga saniga mapan Maharashtra da lising ahunga ta maudraga mathoi Madhya Pradesh da lising ahunga humfuga mathoi Haryana da lising amaga songa maudraga mathoi rape case leiduna leba asigi manung da khwai digi sound rape case mayuna ba makok thongba state ngori leba asida crime thokpi sang hantarabas mamang sei sing yengna rubada anti state crime thokpi sang di hengalak pathingari haukiba sai lising ani ga kunga homdoi anti state crime lising mari ga sani pon ga kuntra ga tere oira madu hoki besai english ngani kunga mari dadi lising manga ga sam ga mogdra ga mari oiki masidana tana hoki besai english ngani ga kunga homdo economic crime thokpi case lak ani ga lising mari oira madu hoki besai english ngani ga kunga mari dadi pun economic crime case la ani ga lising tara ga mari thok tore economic crime sada 4.6 hengalak pathingnari leba asida corruption crime thokpi ki sang di hantarakli reporters ki matungin hauki besai english ngani gi kun gom doida corruption gi crime lising mari ga humfu ga mapan oiramba do hauki besai english ngani ga kun ga mari da corruption crime lising mari ga yankhai ga humdoida hantarakli haina reporters na makhata na supali suicide bomb blast da Pakistan ki police officer taragani thui lekhidri Pakistan ki Khyber Pakhtunkhwa province ta leiba police station amara satharakhiba suicide bomb attack da police officer taragani thui lekhidri kayaman asu opandang lehna Pakistan police na phongdorakni Pakistan police ki maikeri gi phongdokpagi statement amagi matung ina leiba adugi Khyber Pakhtunkhwa province ki manungsanba Banu district ta leiba Patekhel police station da hariba suicide bomb attack adu satharakhiba ni haina pawmana makhata na phongdokli do tentan usum myam na thamjagi makhata ba no update myam puna ngai minasi